السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودو هذا أصحاب كحرن دار ليبان أكاديمي Conversation 26 وشيكيسي لحي لباتنا. I have greeted you وكسلامي with the most important greeting in Islam. وحانكو سلامي السلام هو مهم سن. I have greeted you وكسلامي with the most important greeting in Islam. وحانكو سلامي السلام هو مهم سن. Who has requested يا كعصدي the greeting سلامتا from you أذيك go back with it لله وسلامتا. Who has requested يا كعصدي the greeting سلامتا from you أذيك go back with it لله وسلامتا. My sister ولا شيء my sister ولا شيء whenever مر والبو you are speaking الحديث to a gentleman من أخياره like me أنيقو كلاه you must respect وإنا حشميسيد and allow me إيو قلو to share إنا نقولو وذاو the practice وشيكيسيك with you أذيقا in order to attract and also جيدنو the audience دادكينا ديكيسانية. My sister ولا شيء whenever أمر والبو you are speaking الحديث to a gentleman من أخياره like me أنو كلاه you must respect وإنا حشميسيد and allow me إيو قلو to share إنا نقولو وذاقو the practice وشيكيسيك with you أذيقا in order to attract and also جيدنو the audience دادك إنا ديكيسانية. Thank you ومحسنتهي for the encouragement إيرجلينتا and the advice يواندا you have given me أسيسي. But لكن there are وحاجرة some of the students أرضيدا خار who detest نعب to stand in استاغان in front of the students أرضيدا خرطودا. So سيدا أودد how can we help سين أعاون كرنا them أيغا probably وأنسحسن. Thank you ومحسنتهي for the encouragement إيرجلينتا and the advice يواندا you have given me أسيسي. But لكن there are وحاجرة some of the students أرضيدا خار who detest نعب to stand in استاغان in front of the students أرضيدا خرطودا. So سيدا أودد how can we help سين أعاون كرنا them أيغا probably وفيعان. To my view أني أركتديدا to my view أني أركتديدا they don't know مقرانيان their interest دانتودا. So سيدا أودد they should not deceive وإننا خيانين their soul نفسدودا. To my view أني أركتديدا they don't know مقرانيان their interest دانتودا. So سيدا أودد they should not deceive وإننا خيانين their soul نفسدودا. They will regret ويكشالين دونان when goorta they leave ay ka tagaan the study waxbarashada. They will regret ويكشالين دونان when goorta they leave ay ka tagaan the study waxbarashada. Have in mind maskaxda ku hay people dadku respect waxay xushmeeyaan the money lacagta not the study waxbarashada maaha. Have in mind maskaxda ku hay people dadku respect waxay qadariyaan the money lacagta not the study maahan waxbarashada. haddii aan soo dul marno sida caadada inoo ahayd I have greeted you waa ku salaamay with the most important greeting in Islam. waxaana kugu salaamay salaanta islaamka ugu muhiimsan. Who has requested ya ka codsaday the greeting salaanta from you adiga go back with it lalaw salaantaada. My sister walaashay whenever mar walbo
you are speaking ala hadlaysid to a gentleman nin khayara like me anigoo kala ah, you must respect wa ina xushmaysid and allow me iyo golow to share inaan kula wadaago the practice wada sheekaysiga with you adiga in order to attract and usoo jiidano the audience dadkina dhegeysanay. Thank you waa mahadsan tahay for the encouragement dhiirigelinta and the advice iyo waanada you have given me isisay. But laakiin there are waxaa jira some of the students ardayda qaar who detest nacayb to stand in front of the students in ay ardayda hortooda istaagaan. So sida aawadeed how can we help them probably sida uu macquulsan aan ku caawin karno. To my view ani aragtidayda they don't know ma garanayaan their interest dantooda. So sida aawadeed they should not receive oo inayna khayaanin their soul naftooda. They will regret way ka shalayn doonaan when they leave markay ka tagaan the study waxbarashada. Have in mind maskaxda ku hay people dadku respect waxay qadariyaan the money lacagta not the study ma aha waxbarashada. mahadsantiin khayr. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. kulan dambe xiiso badan insha Allah. Goodbye.